chibai ule August ni som sang ni som ni le paruk kania Middle East buaina kalmeka US President Donald Trump chuan Iran nataka be antum to lo thua soya tuna chuan Iran kan rek na hian ngong anei chomeka chu wangin an chiat na atheng chomeka an chiat hun kan ngak atia he athu soi hian US in ral thuam an nei mumal to lo an ti chu an soi aya na sa hian ral thuam hi an lo tlacham to angai tu an tam leni Iran lam an por tual tuala tuna hian US President Donald Trump chu atlom anita bera US le Israel in Iran an be chan ber chu Iran sarkar chutoma thiat turte tin nuclear ral thuam an nei ngai lo na turata na an malak na ti chiat sakba ka Israel ta na lo om thleng thei missile kap na tak tak an nei te ti chiat sak an tum berania tuna Donald Trump a thupui berni ta chu amma zong zonga in hong sa vek zalen taka an zo thei Strait of Hormuz tuipuya longkal kongte indona wanga Iranin a block tak thata wangin khovel abuaya hemi hongle tur hian thei topin USian ma ala a ma se be na rang nena Iran an nor point omzia thei si lawa he tuipui kong hon le ba khi tuna chuan US President Donald Trump a hian tum anei tawak ri lo ni in alanga tuna thil chiang em chu Iran laka hian US atlom tila mitam tak chuan kan lana mai thei ma se an thil tum pakhat ma an hlotling lawa Iran an be awanga buaina omngai lo buaina an cho chu awanga tuipui kong an khar hongle turin an beya chupo an lati hlei thei lo ania an tlom ti hi lo lana deuh kan omani point dot ani lo ti ero achiang viawani tuna hian Iran lam hin por tuala US sian athil ti turle kan thil phut te hi ati hlotling lawani chuan Strait of Hormuz si hon ani ngai lowang an tia tin Trumpan in biak na kan nei mek ati chungchanga po tuna chuan direct in biak na kan nei lo pon lang takin palai kal tlangin in biak na kan nei ani ti in aron soi chuak vele ta tin Israel chuan US tel lo po in Iran hi kan ta na lo om an ni thei don phot chuan keima ni po in kan be selang ti in thu chua an siam vele bokani heti mek lai hian Saudi Arabia Pakistan le Turkey in rem na thu thlung siama NATO article pangana anga engram po be tok an omani chuan an ram pathum be na anga ngaya chan let na arwala an nei tur thu in rem na siama an puan chuan nu loka Iran lam chuan hei hi du lovin omzia chuang lawang ti in vau khan na thuan chu ani kha an soi ang chia hian Saudi Arabia hi Houthi sovin an beile ngala ma se heta po hian USian engma soi zui anei lova angoi tatlat mai he thil in rem na hi India point a eng hel khop maya lo thon lian tak anei zui vele ngal bokani akim changin kan ngai thanga kan channel min ngai lut sakamin thlir sak thin tu te min lo ngai thak sak thin tu te chunga lom thu kan soya chuti rual chuan min la subscribe lo ten min lo subscribe ve ngai tur le like hype comment te min lo pek sak ve turin kan ngen chewani abu tran nan mual thuam tlei rol age laram din pui thi na chung changa pulesin ma an lak na kal chome ka thu thar ber hi ngai thang zonet jb chuan ogas ni kwa sang ni som ni paruk pathian ni khan hetiang hian atar langa mual thuam tlei rol age laram din pui ruang omna atanga thanglam fit song vela hla chemte pati mu ani forensic lama endik mekani chemte hi ramdin pui tha na atana mananiem ti chu FSL lamin an fin fia phot lo chuan soi thei ani lo thu nu chui tu te hian an soi ani ogas ni thum sang ni som ni paruk tho tan sana bo ogas ni nga sang ni som ni paruk ni lai chokmalama arwang mu mual thuam tlei rol age ramdin pui kum som panga that tu chu man chwa alani lova heti lai hian
arwang chartuk ogas ni ruk sang ni som ni paruk ni nga ni khan ruang omna thanglam fit som vela hla a police te chuan chemte pahnih muin chemte hi h ramdin pui thana atana mananiem ti chu forensic science laboratory FSL lama endik phot turin an thonani chemte chhar ani chungchanga nu chui tu te chuan FSL lama fin fiana a omani lo chuan h ramdin pui thana manrua ani e tia an soi thailo thu zonet jb zona changin an soya poi khoina thlenna che vela thil poimo pakhata chuan an ngai thu an soyani h ramdin pui ogas ni thum sang ni som ni paruk zana abowa tangin pathian ni ogas ni kwa kha ani rukna ania police te chuan mi them khat thu le hla ngai thato ma se uluk le zuala an chui mek thu an soya tundin hmuna chuan rin lela khalfal bik anom lo thu le an thil riat tam takte la khoma an thlit fi mek zel thu an soyani h ramdin pui chunga poi khoi tu chui mek chungchanga thamem ngai taka police te tho pui tura an branch te riat tir tu YMA sub headquarter lungleya an secretary usila rin dika chuan zonet jb zona changin he poi khoina thlenga hian atitu chui chua ani nge chu sub headquarters YMA chuan rule anti thua soya hemi konga hian sub headquarter hnuaya branch tin ruai tu te abikin poi khoina a thlenna hmun mual thuam not le a che vela an branch te chuan police nu chui tu te tho puin mi biak ron du an nei ang te le kom an du ang te an hui khom pui ti an riatin lom om ati thua soyani mi pui te po police te nu chui ti chak turin thu dik hril in sum lo ram sela adu thu zonet zebi a hrilani he thi na hi arun thak emema ati tu hi manchua a phu to hremna penge se ti po hi zoram mi pui ni mai lovin khovel point adu dana ni nge yang heti mek lai hian thi na tuar tu te chung te tan anat don te lul nen uwana special report ate tin vantong official amuna kalchil tuina report aron siama te khan nu chui thiam tak tak nia lang comment kha atam le khop maya then khat chuan apa te po an ring hlel dewanianga ti thei mai tura comment te kha atam khop mai hetiang konga hian kanin sum apoimo khopin na langa kan police te hian nu chui hi azirin anzir thlapa experience tam tak an lo nei to an ma ni po ring zo lo ang hiala dem lek lek ang chi te tin a chung te lo ring hlel ve ang lek lek a comment kan nei thin te hi an chung te tan hian anavia vin arin oma hetiang konga hian kanin sum apoimo khop mai thu dik le chen fa kom nu chui na konga ta na thil tangkai tur kan hria ani chuan thu nei tu te hnehna hriat tir mai tur ania chutiang po ni mang silova a hran pa mewa po siama lo ziak kur ve ngai nguai te comment lama ma ni rin dan le zel din thu lo soi ve vak te atuar tu te tan anat dan tur po ngai tu lem lova lo ri ve le hlui thin hi kan tam em thina detective thatak tak hi kan tam thin ma se heng hian omzia anei thui lem lova atuar tu te rilru kan tina mai mai ani ti hria tongkam te po kanin sumkar apoimo khopina lang hetiang konga hian mi zo te hi film khurdan tok po hi kan thiam lo fo thina kan rin thu alom ngai dan te kan rin dan te chu kan soya thiang alom kan tia adik rang ma se chu tiang ani rual chuan atuar tu te tan eng angin nge anatang ti lampang ngai tu te lek lova kan du kan rin dan kan soya thiang ti wanga kan lo soi vak hi a fu ber lo thin mi in luan suna ril rubai vai le mang ang taka anom laya an ma ni dem lek ang zonga thu le hla kan lo nei ve fo mai te hi a fu lo em thin ani ti hi kan thiat thar apoimo khop mai chuti rual chuan police nu chuina ti chak thei tur le keima ni poina rin hlel le engemo an ma ni ta na thil tangkai thei tur hriat kan nei ani chuan police te hnehna khan hriat tir mai la kong ro po asuzok thina ni ti kha hrenon le tailangin
athatlein arin omani Middle East lam thu thar ngai thak chhun zomang US President Donald Trump chuan Iran nen nuclear deal nuclear chungchanga in rem na thar siam kherlo poin in dona hnehna puanga in dona ti top a huam thu a soi ta piap maya menui ati za hle Trump chuan anaw te zinga a thuruk an soi ho na Iranin a nuclear program a khoi chhun zom lova Strait of Hormuz a hon le chuan in dona ti top ceasefire po seisel a in huam thu a soi ani June sang ni som ni panga a Operation Midnight Hammer manga Iran nuclear hmunpui be ani nu khan Iran hian nuclear ral thuam siam le turin chakna anei to lo tura ngai na Trump hian aneya US intelligence te chuan Iranin aruka nuclear bomb siam le atum mani point an hreve ngal zel to tura anga yani Iranin Strait of Hormuz si khovel bungrophur longtetan a hongani chuan US Navy ten Iran port andan chana naval blockade hi Trump hian li ain huam bok Iran sipai ho tu IRGC commander Mohammed Bagar Jolgadar chuan Islamic Republic of Iran broadcasting irip kaltlangin thu chua asiama US in athil phut asiam tha ani lo chuan Strait of Hormuz hi hon ani lo wangti in chiang takin asoyani Iran hian US tana thil phut condition paruk asiama Iran Lebanon Yemen Iraq le Palestine laka US beina inrol na zong song ati top turani Iran laka athutiam vauna asiam te ti to lo turin ati boka tuifin riat dan chana naval blockade thli le US indo long le Air Force zong song Middle East atanga nu do vek indona wanga Iran thil chia siam thatna na zang na domna war damage pek te Iran laka hrek na sanction zong song li te Iran ro sum an hren sak frozen asset zong song chua zalen te aphuta Trump chuan Oval Office thu chua asiama chuan indona ti top chungchang hi beisei na sang tak ne na soya indona hi hunrei lo te nuwa atop thuai karing Iran hian hunrei tak adai kher to lowang ti ena soya ni heti lai hian Iran Supreme Leader thar Mustafa Khamenei chu mipui zinga a in lan to thule sipai ho tu tenen anin mu khom na video footage ti chua ani to tur thu Iran sipai zinga basis paramilitary group deputy ho tu Qasem Goraisi chuan asoya basis ho tu Qasem Goraisi hian Mustafa Khamenei hi mipui zinga atelle sipai ho tu tenen anin mukhom lai chanchin ziak le video footage thar nakin loka ti chua zui ani tur thu asoya hei hian Iran mel ma tele ado dal tu te mual phona athen don ani ti na soi February ni som ni pariata US le Israel sipaitan Iran anbe na a apa Ayatollah Ali Khamenei athi nuin March tha khan Mustafa Khamenei hi Supreme Leader tan ruat ania ma se amun alwa china hian sipai le a cabinet te emo mi pui ma a po ala in lan mi alawani Iran President Masoud Pezeshkian chuan July thatop khan Supreme Leader Mustafa hi amuto nia soi ania anram sipai te in buat saina sum le pai tui chungchang le ram dang te ne na in sum don ton na chungchang an soi du na ni Pezeshkian hian tual chunga Mustafa nen anin biak chungchang hi chiang vak lovin a soi zeu zeu to bokani US le Israeli sipai te beina masabera khan Mustafa Khamenei hi liam na tak atuar nia soyani awangin arsisel na le adin mundik tak chungchanga ram rang le tual chunga rin hle na nasatak a oma Iran thunei tu te hian chumi lia khu le fiana tan video footage si ti chua antum ta ni Iran le Oman ten Strait of Hormuz longkal dan thar siam chungchanga in remna deal an nei tura in remna tluan tling final stage an thleng to nia soyania amai ro chu US in Iran thil phut te azom ma chuan he tuifin riat kong hi hon ani don chuang lo tian soyani Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi chuan
Iran le Oman te in rem siam na hi a mor bok chho me kania hei hian tuifin riat hon huna long kalna tur kong thar shipping lane arwa man bok ti in na soya long lut tur te hi Iran bial chunga lut tur arwa manania a chuak tur te chu Oman tuipui lama chuak tura be se ani Iraq chi le IRGC ho tu Mohammed Bagar Zolgadar te chuan he tuifin riat hon hi Oman nena in biak na wanga hon ringot tur ani lo thu an soya US in June tha a in rem siam na interim deal about siata wanga zang na dom na pek Iran laka hrek na sanction le tuifin riat dan cha na blockade hi le Iranin a tho puiram Lebanon Yemen Iraq Palestine a beite ati top an phut ve tlatani US official te chuan Iran le Oman in rem na hi a puitling thuai tura be seina lan tirin he in rem siam na a puitlin nuwa US blockade po li ani tur thu an soya a mai ro chu Iran chuan US nen in biak na tlang tak an nei lo thu le thu chua rang te hi palai ram te manga in lan chon ani chau thu an soya ni Yamena Iran tho Houthi rebel te chuan Saudi Arabia a Aramco Zajan refinery chu drone mangin an beile a Saudi Energy Ministry chuan kang mei chuak awanga hiam anom lo thu le he kang mei chuak hi an thel thei thu a soya hei hi Saudi Arabia in Turkey le Pakistan tenen ram ven him na konga tho ho na defense spec an siam nu loka thleng ani Jerusalem posin atarlan danin Iran Foreign Minister Abbas Araqchi le Iran President Masoud Pezeshkian te chuan Oman nen Strait of Hormuz a long kalna tur kong thar shipping road chungchanga in remna an nai to hle thu an soya Iran sipai ho tu IRGC chuan he tuifin riat hon hi US in Iran thil phut te azom le zom lo apoimo jok thu asoi IRGC thu puang tu Hossein Mohebi chuan Strait of Hormuz hon hi Oman nena in biak na wanga thleng tur ani lo thu asoya US in Islamabad Memorandum of Understanding about siata wanga zang na dom na pek le Iran laka thil phut te azom phot angai ti in asoya ni Iran President Masoud Pezeshkian chuan tun hi Strait of Hormuz chungchanga in remna siamna atan hun thaberani thu asoya ram chunga in pum khatna thatak ka oma kan chak le a Iran hi he in dona hian a hne tu le a chak zo kani ti in a soibok Iran Foreign Minister Abbas Araqchi point Washington in June tha a anin rem siamna interim deal Memorandum of Understanding about siatla tawangin Iran le US yan direct in biak na an nei lova in biak na thar nei le tur point a in huam ri lo ti asoye amai ro chu palai ram tekal tlangin thu chua le thu cha ero anin hlan chhong mek ti asoya ni Iraq chi chuan Iran le Oman Muscat te in rem siam na chu a top kharna a thleng to ti asoi non le bok Meher News Agency in atarlan danin he in rem siam na hian tuifin riat hon ani huna longkal na tur kong thar shipping lane arwa mananga amai ro chu US in Iran thil phut dangte compensation le condition rang azom veka ati puitlin phot angaya Strait of Hormuz a US in an port a hon phot lo chuan he in rem siam na awang ringot hian tuifin riat hi hon ani lowang atiani Iran hian Strait of Hormuz si an khar theya US hian he an malak na hi ati top theilo tian hriat awangin Strait of Hormuz si US karfong bera amang chome kani US President Donald Trump Axios journalist Barack Revitin phona abiak na tharber tarlangin President Donald Trump chuan Washington point Iran laka military offensive be na thar buat sai lutuk to lovin an ram chunga sumle pai tlangniam mek le hrek na economic pressure hian na atho hun angak zok ni in asoiti atar langa hemi chungchanga hian mi tam takin US an deu so in an nui zat le a tin analyst te chuan US hian
ral thuam atla cham tia an soi Trumpan hun rei tak azep nuwa ral thuam then khat chu kan tla cham mek ngeye ma se hetiang tlukpui adang kan langa tok Iran be nan hian ral thuam kan nga tok ati te po kha kan rin ai le kan ngai ai ana sa hian Iran hi be thei to lo tur khopin ral thuam hi alo tla cham to ani nge yang ti in an ngai dan an soi hlomani US President Donald Trump chuan thil kan kalpui zoi ri we are law king it an mani nen po tlang taka in biak na nei lovin in biak na te naw chau kan nei we are only semi negotiating with them ati pirana bungraman to chona satak le sum an nei to mia lo awanga an buai chho me khi kan thlir ngotani te in asoyani rampa soidanin Iran hi sumle pai din mona an chak lo hle a an sipai te po lo pe thei lo khopa an har sat to thule US naval blockade hian an din mun ati chhezual zel ni in asoya Trump chuan khovel puma oil barrel khatman US dollar somsari le panga chevela atlak niam mek to awangin US mi puite tan in do na ngong hi Asia om tok viau to ni in asoibok Iran nena anin biak na le anin ep na hi chess game anga thil kal chho ani thuwa soya athazongin atop don ani thil dang angin a fel chho ve mayang ti in asoi zui bokani heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump Gaza in rem na ruahman 15-point peace plan chu apom lo thule Hamasin ral thuam ada thavek ani lo chuan Gaza atanga an sipai nu do an ni don lo thu chiang takin asoya October ni som ni le pasaria election ma chon tur Netanyahu chuan cabinet minister te ma a le social media a Trump Gaza plan document thar hi apom lo thu asoya ni Hamasin ral thuam lian le te heavy and light weaponry anda thavek kani lo chuan Israeli military hi Gaza atanga lak chua withdrawal ani don lo ti anem hetani US in pressure apek na satawangin Israel chuan thotan ni atangin Gaza a target attack le sipai veina ati top veri dona sipai ta chuan lo om thleng thut laka inven na le chan let na chau an kalpui ri dona ni Hamas official basem na im chuan Cairo a in rem siam na road map siam to a an la din tlat thule US le mediator te chuan Netanyahu a politics le election ma chon tura wanga do dala nor anga yani tin asoya Hamasian ral thuam da thak ti thumal manglovin an ral thuam te hi US Beket Palestinian Administration le Trump boat of peace noya von him tura lan chong tura anin rem siam thuan soibokani Netanyahu an Gaza a in ngai na thiam na apek awanga thinrim far right minister te entirnan finance minister Bezalel Smotrich le Gaza in dona ti top du tu US President Donald Trump te in kara Netanyahu hi a ummekani Smotrich chuan Hamas ral thuam ti chiat vekani ma chuan Gaza atangin an sipai nu do an ni turani lo ti in Netanyahu anorna hleni Israel thunei tu tele military leader te chuan Middle East a US le Iran ten in remna deal ceasefire an siam point Israel ram ven himna le security laka lo om thei Iran nuclear program le missile network aum chuan US om kherlo point ma nia Iran be ain huam thule ain buat sai reng thu an soyani US le Israel hi US Iran war le operation rang dun ma se Washington in diplomatic ofrem le ceasefire zon tak atum ta ka wangin Israel huai tu te chuan US pompuina tel kherlo point an ma ni thua malak an ngam thu an lo soi zeu to bokani Israel chuan Iran le a proxy group Hezbollah Houthis le adang laka inveng turin ma niram inveng tura dikna right and capability to protect itself an neya
he thil hi Israel Defense Forces IDF le Benjamin Netanyahu sarkar official thutluk na ani bokani yamena Iran lamtang Houthi rebel te chuan Saudi Arabia a Saudi Aramco Zajan refinery nikhata crude oil barrel nuaili siam chuak theitu chu drone mangin anbeya hebe na hi Saudi Arabia in Turkey le Pakistan tenen meka trilateral defense pact meka agreement anjia fel nu ni nuat thlengani Saudi Arabia Energy Ministry chuan refinery a hian kang meya chuak ngeya amai ro chu hiam le thi anom lo ti thu nei tu ten an puan to thuan soi heti rual hian Houthi te hian Yemeni Red Sea port city mocha po bezuin heta hian mi pasari anthia infrastructure a chhena sa hle Houthi military spokesperson Yahya Sari chuan social media platform X a thu chua siamin drone manga Saudi Aramco a Zajan refinery hi anbe thuwa soya consultancy note IIR tarlandanin Zajan refinery hi July ni som ni le pasaria Houthi be na tok to thin ani awangin le integrated gasification combined cycle IGCC complex te achia tawangin shutdown alo ni to bokani Sari chuan thu chua rang mangin Yamini Red Sea port city mocha po missile le drone mangin anbe thuwa soiboka mocha po thi bab el mandeb state naya aden base government Saudi Arabia kuta omania Yemeni military thupuang tu chuan hebe na wang hian mi pasari anthia helai munatanga oil phur chuak thin tu long te cholna mun le an oil da that na mun te achena sa hle ti in na soyani mocha po thi Strait of Hormuz an khar nuwa Saudi Arabia ta na tuikong poi mo tak alternative route ania okas ni sari sang ni som ni parukhan Saudi Arabia Turkey le Pakistan te chuan meka a ramven himna konga tho ho na lian tak an ziak fela he peka hian ram pakhat beina athlenga ni chuan ram pathum beina angangaya tang hoa belet na turarwa man ania Turkish Foreign Minister Hakan Fidan chuan he alliance Iran le ram dang beina atan ani lo thu le ram pathum te security baka collective deterrence satana ni ti asoi he beina laka hian Pakistan le Turkey ten eng angin nge mo anlak zui don ti soifia alani lovani February ni som ni pariata US le Israel ten Iran anbeya tang khan Middle East biala muanna a thei talova Iran le a proxy group Houthi le adang ten Saudi Arabia le Gulf state te oil phurna le energy infrastructure anbe chun som selani US le Iran ten peace deal siam tumin in biak na an nei chun som zela amai ro chu Strait of Hormuz hon le Red Sea Houthi blockade te wangin khovel pumpui oil le energy supplier ro harsat na thlengin ala buai em thawani meka pek Saudi Arabia Pakistan le Turkey ten anjia malok khan India Prime Minister Narendra Modi le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu te anin bia a Modi chuan he in biak na hi eksa tar langin India Israel Special Strategic Partnership chu chak taka akal zel thuwa soi atnu loka meka a Saudi Arabia Turkey le Pakistan ten NATO style article panga na anga ram pakhata be na hi ram pathum te be na ani tia kan ho na tur in ram siam na anjia fela wangin he phone call hi Middle East ven him na konga thil thleng lian tak anita ani Saudi hausak na sum Turkey military technology drone le Pakistan nuclear arsenal te mun khata an form khom hi India Pakistan mel male Israel Turkey Pakistan anti-Israel stance tana thil la thar lo piang chuak le me kania Saudi Arabia hi India Middle East Europe Economic Corridor imek kong hong tu ber ania Turkey hi imek ruah manna atanga nol aloni to wangin Saudi nena an tho dun na thar hian India le Israel te trade road ruah man ati buai theiani
Saudi Arabia hi Turkey le Pakistan Israel do dal tu lian tak tenen anin zoma wangin Abram Accord kaltlanga Israel le Saudi in remna normalization siam tumna chu a har sa zual don ani Mecca agreement zia ani nuwa India in Israel nen bilateral defense pact zia fel thuai an tum ti in rumor sa chuaka India Ministry of External Affairs MEA chuan he thu thang hi thu diklo ti in atar langa ma se he pek chanchin hi fiatakin an thi thai zui reng ti in a soi fiani Turkey President Erdogan aron din chuan hu khan Israel chuan Turkey melma ania wangin Greece le Cyprus lam a hoi zuya chutiang bokin Mecca pek hian India le Israel ta chu defense intelligence le threat tho dunna chakjok nei turin anor na hle don ni in an soyani Iran President Masoud Pezeshkian chuan US sipai hmunpui US military base om naramte Iranin abei hi ati tur dik tak ani thule inven na tura malak na self defense ani thua soi Pezeshkian chuan in ram chunga tangin kan laka beina aron thlen laien ngoi renga lo thlir liam mai ka theilo tin US forces ten kan then omramte leya US base an man awanga Iranin an ma ni abeina chu a chang let mai ni a soin beina thlengnon to lo tura an thilti ani thua soi Iran chuan an then omramte ma khuwa chu thazel se adu sak le ti a soya amairo chu Iran ram chung be tura US base man phal sak tu te mun tam tak chu an bitum chun zom se lang ti in vau khan na thu a soi bokani Iran Supreme Court chuan January tha a tual chunga mipui lungoi lo na le sarkar du lo na lantir na protesta a inrol awanga an man tak kumsom ti le pariat mi raso rajai chung thu rel felin thiturin a chung thu hi arem le ta raso rajai hi tual chung kongpuya bung razuar tu street vendor ania kum ni le kum ngami fa pahni ani mashat revolutionary court chuan pathian laka indona moharebe ti in achung thu arel saka HRA ina tar landanin sarkar thunei tu ten engthil tak nge ati sualti fin fiana fia fai tak an latar langlawani January ni kwa khan fariman mashat bula security forces ten an man ania rajai hi a ukil du athan phalsak ani lawa achung tenen phone call a in biak puile in mu tak nial po phalsak ani lawa mashata wakilabat prison a ren mek ani mashat hi January tha a tual chung sarkar do dalna anti government protest an neina hmunpui lian tak pakhat ania UN human rights chief Volker Turk tarlandanin March ni som le pakua atang khan protest atel an man hi som ni le pasari aya tlem lo nunna an lo la in an lo ti hlum to a mi za aya tlem lo thi tura remna ma chon thei anom me kani ti in atar lang bokani hetiang hi Middle East buaina kal chomek dana nia US hi Iran laka atom ti hi kan pom dan ani VM komen lama te soi ho ve taila in US in hetia Houthi stele Iran thlop ten an thurual pui Saudi Arabia an beile lai po a ngoi reng mai hi ral thuam hi atla cham tak zet to ani ti hi mithiam te ngai dan ania heng te po hi enge kan ngai dan ti te kha comment lama ron soi ve tai langin atha ange heng hi news kan lak khoma kan mu dan ania keima ni mu dan le kan rin dan kan soi ani lo ti kha lo khretel tai langin atha ome